Among kapagnasan at kapasalamatan, ding makatuki. Romeo and Lota Katakutan and family. Arnold and El Magalang and family. GEOs SLOPC. Kapasalamatan da po Rizani and Rita Kayanan, Doktora Elma Kabahug, Julieta and Resty Kayanan, Virgilio and Lucila Kayanan, June and Doktora Mila Peña, Ansi Santos, Romeo and Tess Soriano, Telesporo and Rosalinda Luna, Jesus and Irma Yonson, Raymunda and Lucila Yonson, Elmer and Aida Guevara, Anita Carlos, Paulina Salas, Henry and Marie de Leon, Corazon Co, Walter Isip, Eden Punsalan, Ariel and Juliet Carlos, Vanto and Cycle Parks, Tristan and Faye Reyes, Paredes and Celia Peña, Rodel Punsalan, Doti and Maripic Landicho, Cito and Edna Carlos, family of the late Maximo and Milagros Pacheco, Oliver and Gina Ingal and family, Paul Reyes and family, Ramon and Buddha Sagum and family, Nixon and Lucila Punsalan, Jenny Miklat, Fred Mata. Para po king birthday blessings dari Teresita Diaz, Redentor Yonson, Raymond Santos, J. Ann Andrade, Glenda Cortez, Chayan Kasingsing. Special intention na pong Nestor Renami Sumang, Ben Yonson, Patrick Rafael Carlos, Ronnie Carlos, J. and Katrina Olegario. Guidance and protection na pong Fernando Peña, Ace Berhel Kayanan. Speedy recovery ng Benjamin Madarang. At para karing kaladwada ri Isidro, Reynaldo, Bonifacio, Senior, Milagros, Remedios, Father Diosdado Austria, Juan Teofila, Juanita, Jesus, Rufino, Villa, Marilu, Ernie, Francisco, Roberta, Brigida, Benjamin, Bernardo, Petra, Emerencia,
Florencia, Marcelino, Esperanza, Francisco, Felix Berta, Conrado, Casimiro, Jose, Marino, Victoria, Alex Marcos, Juliana, Julie Fergemenentino, Prisciliano, Eudogario Jr., Erlinda, Guadalupe, Celestina, Macaria, Julieta, Gertrudes, Gardinia, Grace, Rominario, Francisca, Benedicto, Elvira, Sotero, Charmaine, Jason, Nemenciano, Carmelita, Felix, Lázaro, Rosita, Charmaine, Eduardo, Elsa, Dario, Marciano, Ana May, Lidia, Estelita, Edilberto, Procopio, Francisco, Rosalina, Joseph, Orlando, Alicia, Jessie, Engracio, Valentina, Zenon, Alvina, at Rupina. Kaya akong pasibayo. At yuta na po king kasyam at Domingo ning Misa de Aguinaldo at ausan tamo pong simbang bengi. Talakad ta po.
Aduan taking ginuing pakadulo na karing kekatang kasalanan. Yakas tayong ining miyagdanagnan ing kapanisyan, Magkumpisal ko, King Diyos, sa maypayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mikas sa lakong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayariwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamu. O Ginoo, mamalagwana kang datang at ekapaybalam banketaring manaliking kayapan mo mi pamatunan na laking panyatang mo. Itiyadwan mi kekaw Diyos, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, king kami tunganing Espiritu Santo manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king kadwa ng librong Samuel. Kabud mi panatagyang manuknangan ni David, king baleno, at inginu pigkaluban naning kapaynawon karing kasalang no, ang makapadurot kayo. Ingari nga ng sinabi kang propeta Natan, lawan mo, makatuknang ku king bale agewa karing dutong asedro, kabang ing kabaning Diyos, makapanuknangan nyo king metong atordo. Inatan nga ng sinabi king ari, sulong at daptan mo ing sablang babalakan mo, pablasang ing Ginoo manatiliyo kiko. Dapot kanita muring benging ito, ing amano ning Ginoo miras kang Natan. Munta ka king talasuyo kong i David at sabian mo kayo, antikeni ing sasabyan ing Ginoo. Iko ing babalok mitalakod para kanako, metong apibale-bale apituknangan ko. Kinwara ko king pastulan, king pamagpastol mo karing tupo, ban balen kong Israel. Karin ke patatagon, bayang makasawot karin, at era na ko ligaligon kapilanmon. Ni era nakalupigan paring mga rawak atawo, anti kaniting minuno. Kanitang tinuldo kong hukum, amani bala king balen kong Israel, dinan kulong kapaynawon, karing sablarang kasalang. Ing Ginoo, gawa na kang maulo. Ing Ginoo, ene paboren mapatlod ing dinistiya mo. At potang mirasno ing aldo mo, at painawan ako, kambera ring pipumpunan mo, palto kong metong apalipi mo, metong ape kasulin ing katawan mo, at gawan keng matatog ing kayaryano. Maging metong kung tata kayo, at siya maging metong yang penganako, ing dinistiya mo at ing pamagari mo, manatiling matatog kapilanman. King arapan ko, at ing trono mo, manatili ang matatag, alang kapupusan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Simpa ko kang David ay alipan ko, papanatilyang keng kapilanman ing lahi mo, at itatagda kang meto nga trono, amiral karisablang dayo. Iko igigpa ko, O Diyos, ika imbundok akuta ng kaligtasan ko. Inlugod ko kaya papanatilyang kong ngalang likat, at ing kasunduan mi mandatiray. Maya, pabalita. Ayalaya, linang ning alananggang sala, aldo ning hostisya, datang nako, at sunlag ko karing mebating tindalungdong ning kamatayan. Ingginuman tabiyake kayo. At tiyak Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. I Zacarias atata ng Juan, mikat man niya king banala espiritu at gingkas yang propesiya antikeni. Mi puriya ing Ginu, ing Diyos ning Israel. Pablasang dinalone at tinimawa ing balenna. At pepaltone busal tamu ing meto nga masikan at talapagligtas. Meto nga palipi ng David alipana. Antimo ing pengakuna kanita pang minunang panahon. King kapamilatan daring banal na propeta. King ikabos na katamo karing kasalang tamo. At king upaya rading sablang masama kay katamo. King ya ipakit na itang pakalulong ni pangako karing pipumpunan tamo. At ganakan na ing banal na kasunduan. Sinumpaya kang Abraham ay patamo, simpana king iligtas na katamo karing kasalang tamo, banking alang takot asuyan tayang mitmong kabanalan, ampon katuliran king arapana, karing sablang aldo ning dietamo. Ika anak ko, mayaos kang propeta ning kakatas-katasan. Pablasang magpasiuna ka king arapaning Ginu. Ban isadyami ing dalan para keya.
banting mo payang ituro mo king balen na, ing ila miligtas la king kapamilatan ning pamamatawad na karing kasalanan da. Waling maragol ampon mayubo ing pakalulo ning Dios tamo. Dalawan na katamo ning maslag ng aldo, iba't king matasan abanwa, at sunlagya karetang mabibye king maralumdom ng anino ning kamatayan, ban ituntun nala ring betis tamo king dalan ning kapayapan. Ing mayap abalita ning Ginoo. Loklok tamo po. Maya pa abak po Maya payabak po among. at last ayari tayan po. Last morning tanay ni. Potan yang bengi kanya ning kapitangan. Sundo tayo itang balik-balikan tamong creation of better future. Nano pa kaya ing mas masanting nga paralan, ban kanita apagtagumpen tayo ing kegatang pagnasa na better future, to create a better future. Madalas kasi iguuna tamo yapining kegatang sarili. Ala namang marok kanito uling talagang yung minunang pepanibala na ni nga pong ginuke katamo niya, yung sasamas ng tamong kikreate masalese kinabukasan. At siguro, ing kadwa tamo pong gagawan, yapining nung mika responsibilidad ka, alimbawa pengari ka, siguradong pakibalak mo ring anak mo, pakibalak ni ing asawa mo. Nya, ing kikreate mo, aliwa mo ing paraking sarili mo, nune paraking pamilya mo. At atin pa kaya ang mas masanting pamagplano, pamag-create. At buri kaya sanang gamitan king kegatang tauling kapag masusyan ning simbambengi o misa de aguinaldo ing mumunang pamamasa. Atin niyang mensahe kay katamu ing kwento tungkol kang Aring David. Nga na ning mumunang pamamasa. Kabut mi panatag yang manok na nga ni David king balena, king palasyo na ne. At ingino pigkalubaning kapainawan karing kasalang na. Makapadurot kaya ing ari nga ng sinabi king propeta Nathan. Bala mo king nung pakintinyan ming sasabihan na kening David, bala mituran niyang kidlat. Bigla yung may kaisip na ba nga na nano ini. So much blessings potangkai paningan ing paraking sarili ko ing kanakong isipan. So o ining kitang na kang propeta Nathan, lawan mo nga na makatuknang ko king bale agewa karing duto nga sedro, kabang ing kabanning Dios makapanuknangan niya, makatuknang niya o makabili niya king metong torda. So buri nang sabyan bala mo merineya yan ang kasanting tuknangan na samantalang ing Dios ing kabanding Dios at tuya king metong mong simpleng torda nya ekwata burini nga na sigurong Aring David. So buri na sabyan magplano ya mag-create yang metong templo pag nasanang mag-create templo para king apong Ginoo.
O ita, nga naning propeta kaya, sulong ana at daptan mo ing sablang babalakan mo, pablasang ing Ginoo manatili keka. So ita, oning pangabingi, pek sabyanin ning Diyos natan. Sabyan mo nga na, alwa iya ing mitalakad king baleko. Intutuna, inumpisan ne, oning ene ayari. Nya, ingapong Ginoo, imburi ng sabyan keni, yapining, alway kang mitatalakad bale, ako manalakad bale para keka. Buri ng sabyan mo naman ingapong Ginoo, nung magplano kang masanting ka na ako, ating kong masanting a plano, ating kong masanting a kikreate para keka. Anya, o iniing pengako na ning Diyos kaya. Nga na, maging metong niyang at potang miras na ingaldo mo at painawan na kang kambering pipumpunan mo, paltokong meto nga palipi mo, meto nga peka sulu ning katawan mo, at gawang keng matatag ing kayaryana. O ito yung pengako na paltoyang meto nga manatiling ari. Maging metong kong tatakaya at yung maging metong yang penganak ko. Ing dinastya na o dynastya na, dinastya mo at ing pamag-ari mo manatiling matatag kapilanman. So your kingdom will last forever at ing trono mo manatili yang matatag alang kapupusan. So kasanting na ning pengako na, kasating na ning pinlano na ning Diyos para kaya. At o itapin, ing magplanong masanting para kingapong Ginoo, ingapong Ginoo pala, uling metulay ngapong Ginoo kaya, mesaya ngapong Ginoo kening dimdam ng magplano ya palang masanting para kaya, ako man magplano kong masanting para kaya. Anya, meging tutuyay ni ining pangako kapabilatan ng Jesus king kekatang pagmasusyan ngening Pasko. So, yan po siguro ing metong pang idagdag tamo king kekatang pamagplano. King kekatang pagnasan create tamong better future. Iyabe tayo. O nung yaman iyabe, magplano tamo para kingapong Ginoo. Para kaya, istong migplano kang masanting para kingapong Ginoo, nga napiling kay katang mumunang pamamasa, lalto na ingapong Ginoo, uling metulaya king kekang pagnasan, lalo yang tumula mo naman king kekang kapagnasan, king kekang masanting a plano. So, yan po ing pangaditangin ni king tauling abak ning kekatang misa de aguinaldo. Nanuya kaya ing masanting kong iplano? Nanuya kaya ing masanting kong gawan para kingapong Ginoo? Ban kanita lalo nang ibiyan ng ngapong Ginoo ing tagumpe ning kanakong kapagnasan. Amen. Talakat tamo po, panalangin ning balen. Isakarias, pepasalamatan ne ing Diyos, pauli ning tapat ya karing pengako na. Mit mong kapanaligan king ganakaning Diyos, lalapit tala kaya ring pamangailangan tam. Ngatang makibat Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban mabiyasa tamong mamatawad, king metong at metong, bistaman me sugat tamo kapanamdaman, ampong me nasakit. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin. Ban asundo tamo ing pamanyabi king katutuan,
Anggang pikatulan da katamo at sa sakwil. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding meya na biya pa kamalan tamo, milub na laking pangako ning alang-anggang kayarian. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O mapamakalulong ampon malugod at Diyos, saupan mo kaming matatag ampon mapibabata busal ning kasakitan mi. E kami sana si siralub ampon milalako kapanayan karing pangako mo. Iti yaduan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapo. Bayo tayo po gampanan ning offertory procession. Dingke katamo kong EMDC mag-renewla ngening aldo ban isundura ing kapag nasandang sumuyo king Ginoo. Maya payabak po kay katamungan, among maya payabak po. King sa duwang banwang delanan tamo king pandemya dulot ning COVID-19. Ela po metabang alub at sino ko king panahon. Na kami apatabang at apasuko para king pamanyuyo king nga pong Ginoo at karing tao bang iyatad ing espiritu na ning katawan ning kabanalan. At ngayon po among burimid na pangisundo yung pamagserbisyo o pamangganap dareng 40 EMDC o Extraordinary Ministry on Distributing of Holy Communion. Pangunahan na pong Alfonso Jesus at talakad na po rin pengari kaya beda rin karelang anak o asawa. Buko Jerry, Bulaon Arbin, Cabrera Rolly, Kalma Andres, Katli Fernando, Katli Marvin, Kayanan Raimundo, Cruz Ernesto, David Nestor, De la Cruz Bernardino, Diaz Renato Jr., Duay Rosario, Gatbunton Cesar, Gatbunton Cerces, Hernandez Hilario, Ignacio Dalmasio, Kabigting Teodorico, Leonardo Edgar, Loredo Reynaldo, Manuyag Ricardo, Marin Naime, Maun Leoncio, Maun Mario, Pabustan Marcelino Jr., Pangilinan Ernesto, Pangilinan Teodulo, Peña Dencio, Peña Herman, Peña Macario, Marciano, Perez Joel, Kiambao Enrico, Salas Elmer, Salas Bonifacio, Santos Severino, Suba Angelito, Tobias Abad, Tobias Catalino at Jacopo Soriano Romeo. Ngayon po ipasulod tala rin karelang uniforme at ding karelang kalmin. Na ikay na kamo. Among ureni puring 40, bendisyonan nyo kayo po sana at ibiyain kaya kayong pamamye panumpa karela. Salamat po. Yata pong miyari ng migpasulot ka ring imalanda, pwede no pong lukluk din karelang kayabe.
deng misis da. Lukluk na ko po. Marap kayo po ngeni kening altar. Kaluguran kong EMDC, ngening Ating kaya kami po mission and vision, panimunan niya po ni kaya kaming Vice Chairman, Mr. Tobias Abad. Maya payabak po, tagimpan o vision. Kami ring ordinaryong ministro para king kasuyuan king Banal a Communion, EMDC. Misasametong at tapat at talasuyo king dulang ning Gino. Maging talapatuto king kasalpantayanan, king pamibiyebye at panugali. Maging malunusan at malingap karing masakit, makatwa at maluka. King patnube ng Santo Cristo del Perdon at ning Birhen de los Remedios. Misyon o pararasan. Kami ring ordinaryong ministro para king kasuyuan king Banal a Communion, EMDC, tatalagamin kaya kaming sarili, pakara-kareting kasuyuan. Mika malalama debosyon king Santa Misa at pamagbihilya king Banal a Santissimo. Sa upana ing ordinaryong ministro king kasuyuan king Banal a Communion ning Eucharistia. Idalaya ing Banal a Communion karing masakit, makatwa, may na at atyo karing pamibale-bale, ospital at institution, para kareti pagmasusyan niya ing liturya ni nga manu, kambena ning Banal a Communion, agpang karing kautusan liturya. Gampanala reti kimit mong katapatan, agpang king turo ni Santa Iglesia, karing kayang manungkulan at king kasuyuan sa upana kami at sana ang tabayanan San Fernando ning Castilla patulunan ng Archdiocese. Salamat po. At ako king upaya ning Santa Iglesia ngeni, tatanggapan ko ing ke kayong pengako, bendisyonan na kayo sana ning Gino, king ke kayong kapagnasan suyuan nye, kapamilataning pamag EMDC, at abaya na kayo sana ning Gino, kaniting kasuyuan pagnasan yu. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, marap kayong ngeni karing tao, palakpakan tala po ring ke katamong EMDC. At sana po, adwan mi po yung panalangin nyo, bang agampanan ming matiwasi yung pamagserbisyo mi. At adwan mi po mo rin yung panalangin nyo, kareng apat mi nga kayabe, kilub na ning adwan banwa, ame walang nga kayabe, Mary Crescencio, Yador, Rafael at Isidro. Pasibayo po, dakal pong salamat, masayang Pasko at mapayapang bayang banwa kay Katamungan. Mayapayabak po. Offertory song.
purieng Diyos, kapilanman. Ipuri kang Ginoong Diyos ning meto si Globan ulingking kay kang kaya pantinggap niya ning ala kay patkaring ubas at may pagalaning tao. Ban para kay kami maging inumani ning kalatuan. Mi purieng Diyos, kapilanman. Talakad tapo. Manalangin kayo kapatid, banding kagatamong taon, dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tangkapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, reting ain ay iyang pangmikeka, matula mula sanang tanggapan, banking pangatanggap dakeka, lubos ming arinan ing alarinan ing kasalanan at pangintuliran ming salubungan kambening malinis sa pilubluban ing maligayang panyatang ning anak mo. Itiyadwan king kapamilatan ng Kristong ginumi Amen. ing ginuman tabi yakke kayo At kaya ka antimorin, itasyo laring pusuyo makatas na no laking king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulit sukat ampon makakabus ing puryan ampon pasalamatan daka kapilan man ampon nukarin man o ipa Diyos sa malugod at maganaka. Ampat ingaslag ning ligaya na pepakilala na ing sarili na karing mataring kaisipan mi. King kapamilatan ning misteryo ning amanong mikatawan tao, ban mayagyag kaming lugod, karing bagi e mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilalanan ning Diyos, ang ini atatangalanda na ring tao. Uli nito, kambering sablang koro ring angel ning banwa, daralit kami king ligayam, alantok ng ngamingan pupuri. Sablang kabanalan, uli nitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titipang ngambon, kareting ayni, ban pabanalanalat para kay kami kawan na lang katawan, ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lob dinaw ning biyanak king pamayla sa ampon kamatayan na kinwani ing tinapi,
Pepasalamata na ka at pinuri, piraso ning tinapi, dinwang niti karing disipulo ng ngana, puanan niti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiyeng katawan ko, ami daon, parakke kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kat pinuri, binyening kalis karing kayen disipulo nga na, kuanan niya iti, ikayungan, at minum... Ipasyag tayeng misteryo aning kasalpantayanan. Ing banala kapulungan mo ang makalaganap king Neto Yatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ing kay kaming Papa, at i Florentino, ing kay kaming Arsobispo, ding sablang pari ang Pondiakono, ang kambe ng mga Birhen Maria, Indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring man apostol, kambe ng San Luis Gonzaga, akeking patulunan, at kambering sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod ke, kaking ke kabandaring panahon. Apor yan ang po napaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na, kambe na ampon kayo, kagum ning Espiritu Santo, sablang paragalampon ligaya keka, o Diyos ipanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Pasaut tangin ni kang Jesus, bang kanita, ing kekatang pamagplanong makainggil king Diyos, lalo na ing bendisyonan, ing kekatang kapagnasan. Pangadyan tayo ngeni, ing panalangin at tiro na kekatang. Kami
ikabos mo kami king sablang marokay pa, malugod mong ipagkalawing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpan ning pakululo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagpulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. Sa ipami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal kapulungan, at pamayapan ang puan pisan metungan me agpangking kaburian mo, ikang mabibye ang puan magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo mantabe sana kapilan man ke kayo. At keka antimorin. Iyang pangtaya ing waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Kaduguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing daratang makisanmetong makiyabe king biyatam. Mapalat tamo ngening tatanggap kaya. Ginoo, Kaya kumatampan tanggap keka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king adyo ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ngening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka muman espiritual, kening puso ko, kakawlanda ko, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keko.
emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
kekatam misa ngening aldoyti. At siguro po makalingat kayo na halos umpisan tayo paming simbambengi ating milyaring masanting king kekatang bansa, lalong-lalo na king bandang South, banda keni king Visayas, Mindanao, dening keni king Surigao, nepo, niya masakit ing milyari karela, largo may kapag simbambenging masalese, uli na niting bagyong dinatang. Anya, ing kagatamu pong arsobispo, uling pagnasanang paramdam, ing kagatamu pong malasakit karing mesalanta, uling adyangan niyang itamong mituran king bulukan ning pinatubo, era katamo mo naman petugutan susopan. Anya, ngening oras ay ni manyat po sanang tita ka dispensa kay kayo na mag second collection tam para karela. Anya sana po ngening lapitan dako rin kay katamo pong magbintang ipagkalubye ing ditak yung kayatinan ban kanita aragdagan ng Archdiocese ing South pagnasanang Ibye para karing mesalanta king bagyong Odette. Dakal pong salamat karing sinaupyo para karing mesalanta ning bagyong Odette. Pota pong bengi ing misa tamo alas 10 nening bengi. Sana po ing kekatang pamanyalubong king kebaitan ng Jesus lalo yang maging mabunga king kekatang biye espiritual. So potang bengi bikit tapog pasibayo alas 10. Ing misa tamo pong 31 sa pamanyalubong naman king bayong Banwa, dinanon tayo pong metong oras. Baka nita po yata pota po ating pang pasaway pilit lang pang magpamakbong king dalan niya bababa tayo pong oras.
Imbes na itan dating alas 10, gawan tayo pong alas 9 ning abak, ay bengi. Alas 9 ning bengi, keng 31. Eya po alas 10 ning bengi. Ulitan ke po, ing misa tamo pong para keng kekatang panyalubong king Bayong Banwa, December 31, alas 9 ning bengi. Talakad tana po. Manalangin tamo. O Diyos ay pani, ipagkaloob mo sana kay kaming tinanggap king makapagmula lamong kalam king pamakinabang. Nung makananuming pagmulan na king aldoy ti, ing kapag masusyan king pangabait ning anak mo. Makanyan mimo naman sanang pangaintuliran kamtanmit nung tula, ing alangangga ng ablas. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabiyake kayo. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu. Ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Ing kekatang kapag masusyan mayari na, umeta ng magplano para king Diyos. Salamat King Diyos.